Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba ICK Sport Talk. Turi tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2026. Na amakuru y'imikino agiye atandukanye turaza kuyahera hano iwacu mu Rwanda. Basketball imikino yarakomezaga, turaza kwerekeza mu marushanwa umurenge Kagame Cup barayasozaga mu karere ka Bugesera, naho turaza kureba se niye kipe yagitwaye. Mu makipe yanyu mukunda, ikipe Rayon Sport ndetse n'ikipe APR Football Club harimo transfer zigiye zitandukanye, ariko turaza no kwerekeza mu ikipe ya Marine turebe ibiri kuhavugwa. Ku mugabane wa Afrika turaza kwerekeza mu ikipe ya El Merreikh, iyi ni ikipe yo muri Sudani. Turaza kureba harimo transfer nyinshi zigiye zitandukanye, turaza no kwitsa ku yandi makipe yo muri Afrika tureba uko ameze. Rero turaza kuva muri Afrika twerekeza mu gikombe cy'isi. Mu gikombe cy'isi turaza garuka ku mikino yabaye iri buze kubona umunsi ndetse niteganyijwe. Byose turaza kubirebera hamwe, ndetse n'abakinnyi n'amakipe muri Afrika, abakinnyi muri Afrika uko bagiye bitwara imibare yose turabafitiye. Kandi simuze gukuraho urushinge ni ku mugani w'Uburayi, tubafitiye amakuru ya transfer agiye atandukanye mu makipe yanyu mukunda, aba mu ikipe ya Real Madrid, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur, hose hariho ma transfer agiye atandukanye. Amakuru yacu rero mukanya ndaje tuyarambure, mbere yuko tumaze dufata akanya gake dutumikira iseka yacu nze nakira na bagenzi banje turi kumwe, ubundi tuze turambura amakuru yacu. Banyeshuri mwarangije amashuri yisumbuye kimwe n'abandi mushaka kuminuza, ishuri rikuru Gatolika rya Kabgayi Institut Catholique de Kabgayi ribafitiye ibyiciro bitandukanye by'amasomo mushobora kuminuzamo nka Master of Education Sciences, Postgraduate Diploma in Education, Diploma and Bachelor of Education harimo Mathematics and Computer Science, Mathematics and Geography, English French, English Kiswahili, English Kinyarwanda, Geography Story, hakaba kandi n'andi masomo ushobora kuminuzamo nka Bachelor of Finance, Bachelor of Accounting, Bachelor of Economics, Bachelor of Sociology, Bachelor of Journalism, Bachelor of Public Relations, Bachelor of Environmental Management, Bachelor of Rural and Urban Development, ndetse kandi n'icyiciro cy'amasomo ajyanye n'ubuganga ariyo Advanced Diploma in Nursing ndetse na Advanced Diploma Midwife cyangwa se ububyaza. Iseka kandi bafitiye n'amasomo yihariye ariyo Certified Public Accounting bita CPA, Certified Accounting Technician bita CAT, ndetse na Project Management Professional PMP mu magambo ahinnye. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri 0789 80 02 70 cyangwa se 0788 48 4183. Kwiyandikisha birakomeje, aho wiyandikisha uciye ku rubuga rwa Iseka ariko www.uck.ac.raw. Nimuze duhahe ubumenyi butujyana ku isoko ry'umurimo. Kabisa mwabyumvisha ko tumaze gutumikira iseka yacu. Rero mbere yo gutangira amakuru yacu ku buryo burambuye, reka manze nakire bagenzi banje. Impande zanjye ndi kubona Debora wiriwe neza? Meza bo. Amakuru ni meza. Na mahoro. Weekend yagenze uteze? Weekend yagenze neza kabisa. Amakuru y'imikino yazana abakunzi ba ICK? Tayari abakunzi ba ICK mutse nagarutse mbazaniye amakuru y'imikino ashyushye. Agenda avugwa hirya cyano hino. Haba muri Afrika, mu Rwanda ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Mu Rwanda se amakipe yabo nta nubwo mbashaka kuyasubiraho nawe urayazi. Makuru ufitemo zandanye. Mu Rwanda rwose muri mu equipe agiye atandukanye, APR, Rayon Sport ndetse n'imikino yarayibaye yo muri Kagame Cup. Aho se amakuru ayafite? Amakuru ariyo. Alright, mwabyumvisha ko Debora ameze neza kandi amakuru mu makipe yanyu ngo yafite ku bwinshi. Rero ntabwo ari Debora wenyine turi kumwe, ahubwo impande ze muri kwabona umusore nawe uteye ubwoba. Ndi kubona muri Acoste nziza cyane Fabri. Meze uteze? Ebana meze neza. Namahoro. Amahoro buriya umuntu yatangiye gitondo cyo kuwambera meze neza. Kagira ya magingo umuntu ameze neza, urabizi weekend yari ndende. Kabone ko twayitangiye kwa gatana, ariko kwa gatana nakubonye ukuntu muri talent show. Ambo yarayicare se aricaye negereza cyo kunywa ndaheba maze gutaha. Banywa yagafana. Namaze gutaha numva titaramamagaye. Ngo bari gutanga fanta, araze ngo ko ngikiri mu kigo. Umbe nakarenze natanga. Nanjye hari umujene wanjye. Hari umujene buriya abantu bahiye hariya ni benshi. Yanze gutaha ategereza fanta. Wabizi neza ko Je ntabwo nageze hariya. Nerekane ko je mfite amakuru. Nyine nerekane ko siho mu magati fanta ziye gutangwa saa 5. Oya agafanta ko baragatanze. Ahubwo buriya ngo hari ukuntu
umuntu ngo yari ari kuba nk'usohotse hanze nyine ukavuga ati ibintu ko birambiranye aha aya kumva ngo mo ndani byakomeye ariko Titi nawe nagushuhuje nanjye nagusubiza weekend se we yari imeze weekend yari nziza cyane njye imbera nziza buri hari match ziri kuba muri weekend ariko iyo nta match zawe muri weekend uzamenye ko weekend ya Titi wari uryamye se noneho weekend match warebye weekend match narebye buriya ndi umunyafurika ariko umudage buriya nawe mujyanye inyuma akina n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire wari uryamye nyuma umudage uri gukina Cote d'Ivoire cyane rwose Afrika bitandukanyije nayo singiye kubeshya ariko Afrika aho ngana nitandukanyije nayo abakunzi ba SK narabikubwiye mu kiganiro cya mbere twakoze mbere ko igikombe cy'isi gitangira narabikubwiye ati njye nzaba ndi inyuma y'umudage n'ikipe y'igihugu ya Argentine amakipe yo muri Afrika nzafana ni abiri n'ikipe y'igihugu ya Maroc n'ikipe y'igihugu ya Cape Verde kubera abakobwa beza bafite Faburi uri gufanize ikipe zo muri Afrika buriya hari umujene wanjye rero muri twari turi kuganira ndambwira ati buriya muri iki gikombe cy'isi nta kipe n'imwe y'Iburayi cyangwa kundi mugabane izakina n'ikipe yo muri Afrika ngo ntafana ikipe yo muri Afrika ndi gufana amakipe yose yo muri Afrika ariko by'umwihariko njyamye kuri Argentine byihorera Debo yose bimeze bite ku makipe yo muri Afrika amakipe yo muri Afrika uryamye kuyi oya naryamyeho kabisa gusa ndayashyigikira ariko ko mudafana Afrika harimo icyo kibazo n'uburenganzira oya n'uburenganzira ariko hano tuba tugomba gushyigikira abavandimwe impamvu tudafana Afrika tukuntu yitwara impamvu murabizi uburyo tuba oya amakipe zari kwitwara neza za Cape Verde ejo bundi ejo se mwabonye ko byagenze urangiye narababaye ni gute ikipe nka Cote d'Ivoire banze ikipe y'igihugu Budagi igitego yarangiza bakayishyura bakanayitsinda nagitanga ninde utatsindwa n'umudage ahubwo vuga ngo ese Cote d'Ivoire aho yitwaye ute sibyo Eric rero reka tujye mu makuru ako karagaciye reka tujye mu makuru ako karagaciye ahubwo se amakuru yanjye y'uyu munsi mwaretse tukahera mu marushanwa y'umurenge Kagame Cup yego Eric mu murenge Kagame Cup ebano ku munsi w'ejo ku cyumweru iyi weekend yari ikomeye cyane iyi weekend ikomeye cyane mu gusoza imikino y'Imirenge Kagame Cup n'abayobozi bagiye batandukanye bari bayitabiriye mu karere ka Bugesera abantu bari mu karere ka Bugesera abonye Minisitiri wa Siporo nari mu kazi yarahari na meya w'akarere ka Bugesera Bwana Samuel umuyobozi w'umujyi wa Kigali yarahari na Minisitiri wa Minaroke yarahari Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'abantu benshi n'abafande n'abagore bagiye kuyera ijisho Minisitiri wa Siporo nari mu Kazahiri hari ahantu yaduhaye show ya dance yabyinaga akarimbo ka abanyabugesera baraye bishimye ninde ufite urutonde se uko amakipe yagiye yitwara undi ibijyanye n'uko amakipe yagiye yitwara duhereye mu bagore mu mupira w'amaguru umurenge wa Mahembe wakinye n'umurenge Mahembe yakinye na Nyamasheke Mahembe iza kuba itsinda Nyamasheke kabisa iza kuba inayitwara igikombe zose zicamo twiruka nk'ubundi tugaruke aho ni mu bagore Masaka na Kicukiro Masaka iza kuba yitwara neza kabisa uwo mukino rero nushaka ko tuganiraho uwo mukino wa Masaka na Kicukiro ahubwo kaduhe mushiki wacu ijambo oya mbere wenda yuko tumuha ijambo reka dukomeze wenda tubivireho rimwe muri basket naho imikino yarabaga aho Kayonza yaje kubitwara igikombe mu bagore mu bagabo ni Kicukiro volleyball Ngoma mu bagore yaje kuba yitwara neza mu bagabo ni Kicukiro city ball uyu mukino rawuzi Eric city boys city boys ko nyeze bayinyagira amasete ya city ball umukino wa city ball ikipe ya City Boy ahubwo n'umukino City Boy ari kumbaza ngo ndayizi aha rero mu bagore kira yaje kuba yitwara neza mu gihe mu bagabo Gasabo yaje kuba yigaragaza amagare kabisa nishimwe Gisele umugore yaje kuba yitwara neza yigaragaza atwara Kagame Cup yigare abantu umugore yarari nyonze nk'abantu bagira ubwoba umugabo Fiteyezu Emmanuel kabisa yaje kuba yitwara neza mu gihe gusimbuka urukiramende ibi bintu imperuka kera nkiri umwana ibijyanye no gusimbuka urukiramende umugore waje kuba asimbuka kurusha abandi ni Lucy ikubona mu gihe umugabo ari Masengesho
Jibril abo nabo gusimbuka aba nabo gusimbuka urukiramende urukiramende igihe usimbuka kera tukiri Bashyize abana ntabwo yarusimbuka gusimbuka urukiramende oya ntabwo byibushye iwacu ni mu cyaro urumva hari ukuntu twarebaga ahantu bahinze hameze neza buryo winaze ukagwa hasi ari nta kintu waba tugashinga uduti tubiri gutya tugatambika akanya umuntu akava nko mu kilometero akaguruka iyo ururenze rero batsinze ahubwo arakuru ujya kuguruka noneho ruri nko hejuru si ubashe kururenga haryo ubwo babyitaga gutya uyu mugabo ashobora kuba nararukinnye umugabo ashobora kuba yararusimbutse kabisa debo wakinnye urukiramende urukiramende ntabwo narukinnye reka ntabwo nzi gusimbuka umugozi gosaye Faburiyo ni imikino yabaye se iyi ni imikino yabaye rero debo twirukanka cyane tugaruke kuri umukino w'Amasaka na Kicukiro kuko aya makipe yombi arakomeye ahubwo waba wawurebye n'umukino w'Amasaka na Kicukiro uyu mukino wa Masaka na Kicukiro nawurebye pe ahangaha rwose Masaka yari haryamye kuvuga iti nanjye iki gikombe ngomba kugitwara aho nyine mu kibuga uko byari bimeze Masaka yitwaye neza cyane kurusha ikipe ya Kicukiro kuko finali byanarangiye ikipe ya Masaka itsinze ibitego 6 yayimanura bisi eba ukagira ngo ku bitego 3 bya Kicukiro ariko ikintu cyantangaje kuri Masaka ibitego 9 mu mukino wumva ko ibitego byinshi Masaka ntiyabura kutagutsinda yuko bisi y'abafani bayamanuye byo byo Eric niba no match irangiye naje gutekereza bati wazakwaza akabaza gato turi mu kigahara ati iyi mikino y'imirenge Kagame Cup hari impano ubona wavanamo Kagame Cup utekereje ubona hari impano zavamo zikaba zaza mu gihe cya mbere cya kabiri biragoye ko iki bigoye umva impamvu bigoye rero njyewe umurenge wa Kamonyi witwa ngukira uri gukina na Masaka nakurikiye match nisangiye abajene bari gukina sa abajene ubwo niba abakinnyi bari terinze umukinnyi witwa Mahumbi Jean Pierre muramuzi Mahombe ndi kumubona uzi ko Mahumbi Jean Pierre akina mu ikipe ya Masaka oya nabandori narumvise ngo bafite umurenge bakina bano bakinnyi bari terinze aba ni barimo kwikinira imirenge niho bari gukina ariko oya akana tuba turi musibyo ako nk'akana gafite tara yo gahuriye ku mwanya umwe na umuvandimwe Mahumbi urugero na Mahombe urumva ako kana ntabwo kaba kagikina ako bino by'imirenge ndikumva bakabihariye abana bamwe kugira ngo turebeho taragiye bitandukanye gusa nabibonye ba Kenisi bari bari kwishakira impano abantu bafite ijisho rizikura abakinnyi bari bahari banayikuramo impano nge sinzi impano wazikura bagiye babivuga ariko numvaga nyine impano arigeze zavamo bakaza bakazifashisha no muri iki cyiciro cya mbere havamo impano oya nanjye nunze ku kintu Eric ari kuvuga imirenge Kagame Cup rwose buriya bazase n'abavugurura ikintu kijyanye n'imyaka ujya kureba ugasanga ndori kari gukina umurenge Kagame Cup hari abaje gupfukira n'imana uzakire abaje gupfukira yarakinye twaramubonye buriya ku kijyanye n'imirenge Kagame Cup n'ukuntu tubona abantu babiha agaciro ukabona umufana yamanura impano z'abakiri bato n'abafasha bakagira respect nese n'udakina n'umukinnyi wo muri Jandere mukuru ngo ubone ngarakina kukivuga ati ndashaka kumwemeza muri Jandere ukajya mu cyuga gakina iminota 90 ese ubwo nimba ari ngiye uri kwigisha uretse ko kwigira uri mu kibuga wamaye iminota 5 ukareba ko ibyo wakoraga najyamo nakoze cyane se ugahanganira umwanya biragoye kuba wahanganira umwanya na ndo uri umunyezamu ubu harandi ni yakinagana na Julian Alvarez mu ikipe harandi niwe mena Karenze ndabizi Alvarez oya ku kintu kijyanye n'imirenge Kagame Cup bazarebe ku myaka bazarebe ku myaka yewe kunaniye nyine uri mu kujya gushaka handi uzakina bazarebe ku na Alvarez yavuye mu Manchester City akajya muri Atletico Madrid kandi muri Atletico Madrid abanzamo ubwo rero congratulations ku murenge wa Masaka ubwo bya Sikafa Kagame Cup reka tuve ubwo nyine Masaka yagitwaye yaragikoreye kuko nabonye ambutiage abana bari bameze neza abantu ibintu by'umurenge Kagame Cup bari kubikunda ni ibintu bituma abaturage bishima ukabona abaturage bari kunga ubumwe ariko rwose abantu bafite mu nshingano bazarebe ko ikintu kijyanye n'imyaka n'abantu bawukina ahubwo rero ni munyemere twigire mu makipe yacu inyarugenge katujye mu makipe yacu titi twahereye mu ikipe ya Marine Football Club
ko muri no weekend nayo yakoze akantu. Ase tukabanza tukiranza muri GMT muri volleyball. GMT arushanwa ryo kwibuka. Nabadutishemo amasegonda 20 kwibuka. Ukuntu byari yagaze ikipe ya APR yaje kugarikwa. Akeneye gukoramo umwe. APR muri no minsi iri kugarikwa cyane turaje. Ikipe ya Kepler batsinze amaseta 3 ku busa. Seti ya mbere byarangira amanota 25 ku manota 22. Seti ya kabiri irangira amanota 28 ku manota 26. Ya nyuma rero amanota 25 ku manota 21. Aho ni mu bagabo Kepler yatsinze APR, ugiye no mu bagore naho ikipe ya APR yagaritse. APR FC nejo ubundi bayitsinze pe. Ayitsinze yatsinzwe n'ikipe ya APR dakomeye mu basket na volleyball ya Kepsi yo muri Kenya. Ita Kenya Pipeline Company. Mu magambo arambuye. Cyo rero ni munyemere twerekeze muri championnat y'u Rwanda. Akona ngo tugiye kuvuga kuri championnat. Ubwo tugiye kuvuga ku makipe yacu akina championnat. Titi nari nkurangije mu ikipe ya Marine Football Club. Ikipe ya Marine Football Club yasinyishije abakinnyi batatu. Nyuma yuko nayo hari abagiye bayivamo. Urubongeyemo abakinnyi batatu uwatunguranye cyane mu Tasingi Paul Jesus. Mwana muto ari kuza umupira. Wakinaga ikipe ya Rayon Sport. Kina n'umuwinga. N'umuwinga. Ariko bura n'icyenda yarishobora ko n'umuwinga ubundi. N'umuwinga ubundi. Mwana yazi umupira mwinshi cyane. Arahuza. Kujya mu ikipe ya Marine uri kujya mu ikipe ya APR. Anyama Marine ariko yahashye neza. Undi twagarukaho bamwita Muhaye n'Imana. Gadi Muhawe nayo. Muhawe nayo. Debo. Muhawe nayo Gadi yari umuzamu wa Gorilla. None Marine yamuguze. Muhawe nayo Gadi umuzamu umenyere champion kuko amazemo igihe kirekire. Ngeze no guhamagarwa mu ikipe y'Igihugu yaramu. Debo Marine se yakoze akantu keza. Ko Marine irarenza ahubwo. Yakoze transfer nziza hano watekerezaga yuko ibyo bintu yabitekereza. Muzamu wa Gorilla yamumano Gadi Muhawe nayo. Gorilla ikinanira barika bazengereza buriya. Nubwo Gorilla muri ko ariko muri ngo Marine yakoze transfer nziza ibaza nawe kugira ngo ikipe ya Marine ya Gorilla ire kuri umuzamu nkungu Muhawe nayo Gadi. Tuzi wakina ikipe y'Igihugu Amavubi nuko yari amaze kugera he. Gorilla yamukirikisha mushyize kuri rwo hasi amutanga. Yereza Marine ati mugende mwitoragure. Erega ntabwo ikipe kurekura umukinnyi ari uko ari mubi. Ikipe ifite projet mu Rwanda. Muje turaza twicira tuganire kinyamupira. Ntabwo ikipe yose irekura umukinnyi ari uko aba ari. Eka nkozi. Ati uruko nyine ari uko atari mubi. Ndabyumva. Kamaze nkozi ikintu kimwe. Kuba ikipe ya Gorilla yerekura umukinnyi nka Muhaye nayo Gadi akajya mu ikipe ya Marine. Urumva Muhaye nayo Gadi yagiye mu ikipe ya Marine ariko ari umukinnyi nyine ugifitinga. None se no mukinnyi mubi. Nyenzi nsubiza ikibazo. Urumva ugifitinga ikipe ya Gorilla. Ni projet ya Gorilla. Gorilla ifite projet. Ucakira imibare ya Muhaye nayo Gadi uyimbwira. Oya, ikipe ishobora kureba. Undebere match yakinye, undebere na match yabanjemo. None Marine ko yamuhamagaye. Marine ko ntabwo Marine yamuhamagaye. Marine Fabrice. Iyo wenda si Debo gutindaho. Umukinnyi kuba yava muri Gorilla akajya muri Marine umukinnyi urwego abari kugaruka hasi abari kugaruka kugira ngo ajye muri Marine ahubwo yakabazamuka muri Kiyovu cyangwa Polisi. Ariko na Gorilla na Marine ni urwego rumwe. Ariko na Marine ntabwo bayisuzugura kuko nayo si isuzugura. Natwe ntabwo tuyisuzugura Marine. Muhawe nayo Gadi yari umuzamu utangiye guhamagarwa mu kipe y'Igihugu. Goro kuba yava muri Gorilla akajya hasi yagiye hasi cyangwa se nyine yagiye mu ikipe ashobora ko yagiye hasi ariko yagiye mu bantu batamenyeranye. Oya yagiye nko muri za Kiyovu akazamuka ku rwego. Yari ko yagiye muri Kiyovu akajya muri APR akabajya yajya muri Sport wenda agiye no muri Kigali nabyo mvuka agiye mu ikipe nkuru cyangwa akajya muri Polisi nakumva ko agiye mu ikipe nkuru urafata Muhaye akajya mu ikipe nka Marine. Se wenyine wagiye mu ikipe ya Marine katumuvuge amwita Kabera Bonheur nawe nundi muzamu ikipe ya Marine muzamu ukiri muto yarawe nukuza kugira ngo uzamure experience. Marine ko yibitse ko bazamu ntutangaraza akarisha uyu Muhawe nayo Gadi twavugaga. Biragoye ariko biranashoboka. Ariko birashoboka nta kidashoboka. Debo muri APR harimo iki se? Muri ekipe ya APR transfer rwose ziri kubuza ubuhuha cyane ko APR yamaze gusinyisha umukinnyi witwa Amani Michael Michel Amani Kwadio. Kwadi?
muwinga wa ntabwo machacha umuzi ko wagiye amani Michel uriya muwinga ndamuzi cyane yaturutse mu ikipe ya Cote Cote d'Ivoire. d'Ivoire. iryo zina kugira ngo iryo zina kugira ngo Deborah risome byamusaba nk'imyaka iyo zina rwose kugira ngo dusome icyo nzi nuko ari amani Michael yaturutse mu Mwite ikipe ya Michel Cote rwose. ariko d'Ivoire. iriya patinashipu Yaje ari umuwinga. bayitege muri nyamukandagira tumena wana kapiteni yaba ari iy'abaganda hagati n'iriya Nyamukandagira. take y'abanyakote d'Ivoire yamukandagiriye harimo iri n'uriya gukora ikintu munyabukina muri faso iki kipe. iyi kipe mbese ntibayitege Debo ko tumaze iminsi twumva amakuru ngo aperi yamanuye 5 ariko ejo bundi biciye ku mbuga nkoranyambaga zayo ikaba yaratangaje ubumwe yatangaje abandi bo bimeze bite bazasinya si bazasinya cyoze ngo bari i Kigali ariko nta yandi barasinye ubwo aragira bagaragaza ku mugaragaro we bayigaragaje n'uriya amani Michael abandi nabo APR ibirimo izereka abakunzi bayo buriya nonganiye Deborah amakuru nonganiye mfite. Deborah aho amakuru mfite amafoto ngo ya shuti nabikuye ku munyamakuru dukureba mu itarigani mugenzi wacu nawe umunyamakuru amakuru mfite avuga yuko amafoto ngo bamaze kuba bayafata direct ikibura nuko aperi yabatanga kuko aperi nayo yamaze ishyirakanira bati turacyaza abakinnyi baracyari nibyo aperi yari iravuga ko kumenya ngo aperi irabasinyisha hari n'abakinnyi igomba kuba yumvikana nabo b'abanyarwanda harimo Yunus Kagege na Ruboneka tubanze tumenye ati aba bakinnyi baraguma mu ikipe cyane bayigumamo oya ni murebe kuri Yunus na Ruboneka kuko Kagege aracyafite umwaka Kagege aracyafite umwaka ndetse ndakumwongera ariko aracyafite umwaka w'amasezerano na Yunus na Ruboneka ariko ngo ibiganiro bikugenda neza nyuma ya korode ngo buriya ngo hari akantu bikanzemo ibiganiro biri kugenda nyuma y'uko yana biri kugenda bavuga ko Yunus ngo afite ofure hanze mu ikipe nimba ari muri Tunisia nimba nibuka neza ariko kugeza ubu amakuru nyine ari mu ndani atari yatangazwa neza avuga ko Yunus na Ruboneka nta kibazo bafite rwose ibiganiro bishobora kugenda neza ubwo nabo reka dutegereze tuzabona aperi nigena Clement bahoze babeshya yuko hamaga abakinnyi yamagaye muri staff ya aperi ngasaba imbabazi ibyo bintu byamaze kumenyekana yuko ari ibihuha umuntu ariko nijye na Clement ni korode baba bari kubivuga ngo yahamagaye muri staff ya APR avuga ko nyine bamuha imbabazi yisubiye ariko njye hari ahandi hantu nigeze gukura amakuru ariko biriya bintu wanabyumva umva ukuntu byagenze aperi barabakinnyi yabaporopoje kubaha miliyoni 50 abakinnyi barazanga urabizi ko ku munsi wa mbere byaranze bagarutse buri kuwa mbere aperi baha 80 barazanga bamaze kuzanga rero korode batashe bageze mu rugo korode aza kubitekereza bafata telefone abahamagaye muri staff ya APR oya kandi icyo gihe APR yarangije gushira hanze Christian ko yamusinyishije yari yamusinyishije ntabwo amafuta yaragacicikanye ariko yari yamusinyishije kubwo umva ikintu cyahabaye byavuzwe na benshi ku maradiyo menshi bagiye babivuga ariko amakuru izandani mfite avuga ko Korode atigeze hamagara Korode ikintu ashaka mu ikipe ya APR ashaka kuzaza agaruka mu murigero ejo bundi barasangiye bakoze aga celebration barasangira umukinnyi nka Mangwende agarukamo aza gusangira nabo rero ngo ni ibyo Korode nawe uko ubwiyo ku giti cyo ntabwo Korode nk'umukinnyi wakiniye ikipe ya APR imyaka igera kuri 7 ntabwo ari wa mukinnyi wagakwiye kugaruka he mu ikipe ya APR abasaba imbabazi wapi ibyo yamaze gukora yarabikoze Korode n'umukinnyi mukuru ntabwo Korode yabura ikipe turaza kumugaruka ari akandi kafe nakakubwiye nigeze kukubwira wagatwariye hamwe se ahubwo ikipe APR tukaza kwiviraho kimwe tujya no muri ikipe ya APR turaza kwivira rimwe tuvuye kuri nigena Clement bivuga yuko ikipe ya Cleopatra nawe yavuze ko bamaze kumvikana ariko nigena Clement amaze kuba yitoroka bivuga ko amaze kuba yitoroka ibereye mu gihugu cya Tunisia izi ofure zaba bajene b'Inyarugenge ni ikipe bita Club African ariko niyo irakomeye igihugu cya siri no muri Champions League hari cyane mu matsinda irakomeye cyane no reka ngaruke ubwo rero uwo nigena Clement twari tugarutseho ni Korode nova ari ibyo nawe twamuvugaho Yunus kuba yagenda ikipe ya APR cyane mu biganiro byo kuba yamuganira oya mahirwe menshi Yunus na Ruboneka dufite zandani zavuze yuko hari ikipe zo muri Kenya zamushatse ariko Ruboneka arazangira bati ngiye ikipe zitazasohokera igihugu ahubwo se Dabo
tuva kuri aperi christian warabibonye se ko yabatijwe christian ari gusengera muri edini wowe yasengera mu badivantiste wamubonye se nawe ni umudivantiste nimumwakire adivantiste turamwakiriye tuzi kuririmba se ngo baririmbaga baririmbaga bakumva igeze maze tuzatukana ariko nzakabari nituva mu kiganiro mumbwire nk'abaririmba nanjye nakazi mumbwe nk'abaririmba yabatijwe christian rwose christian yabatijwe ibintu byashimishije abantu christian wacu turamwishimiye abadivenazi alright mwabyumvishe aho hari mu ikipe ya PF Football Club ahubwo rero ni mureke twambuke tugiye no muri mukeba wayo ikipe ya Murera namwo harimo amakuru agiye atandukanye Murera reka tore ku bintu by'abatoza tukiri muri APR Korode biri kuvuga ko hari ikipe mu cyiciro cya mbere muri nunze mu Misiri agomba kuba yakwerekeza mu gihe diru yakona ikipe ya Korode reka agari yo mu Misiri yonyine nuko nabigarutseho cyane Petrojet ngo yarangije ya 12 mu Misiri nirwo gwego bwo ariko hari n'izindi mu kipe 12 mu Misiri bikomeye kipe 12 mu Misiri ziri ku mushaka hano mu Rwanda rwose iconze cy'eshanu za mbere yabizirimo areka dutegereze turebe ko bizakunda ahubwo rero ni mureke tujye mu ikipe ya Murera transfer ho muri no minsi sani aho cecetse ubwo titaraza kutubwira kuri zandani hari zandani ziri muri Murera abazifite muri Murera hari umuntu ngo banze gutangaza ariko ngo iconze icyo imbunda z'imisada Nyarugenge ikiro cy'umwe arazimanukana umuriro ngo raka byo reka mbere kere tita ahubwo namanza yadutwore mu bigena n'abatoza ku bintu by'abatoza biri kunoganuka mu ikipe ya Sport ubise Romami Marcel agomba gusuka mu ikipe ya Sport kuvuga yuko adafite lisanse ariko nta sisi wamenye icyo bagendeyo bamwirukana hari uwo bise Sasha n'umutoza hari ingingo amugenda nahagiye hose Sasha ntayifite ariko barahaguma urumva ko ngo barayimushakira ariko kuko ntabwo wajya gutoza ntabwo wamenye ikintu Sport yagendeyeho none undi biri kuvugwa mwita Bakame ngaraje muri under 20 niko biri guteganwa ariko bigateganwa yuko azanaguma mu bakuru naho azagumamo rero ko mu ikipe ya Sport agiye kuzamo umutoza muzungu uze gutoza ikipe abazamu amakipe yo mu Rwanda ko debo ubu tuvuge ngo mu Rwanda Reyo yabuzemo umutoza w'abazamu utari umuzungu ko abazungu bizi amafaranga ari amakipe Nyarugenge kubiza amafaranga ko ari make abari ntayo ubwo Reyo igiye mu Barabu kuzana umuzungu abuza umutoza w'umunyarwanda utoza umutoza rwose umuzungu uza gutoza abazamu barare wasanga barayibeshye yuko umutoza uzi gutoza neza bari umuzungu gusa kandi dufitemo n'abanyarwanda bijyana n'abantu n'aba-agenti baba bashakira ibintu bijyanye n'ibyo by'abatoza ariko nanjye mba numva gushaka umutoza w'umuzungu w'abazamu atari ngombwa rwose ari wo kubahendera ubusa kandi baba bahendera gusa amarushanwa ko ari ejo bundi muri Murera gusa bagiye kumushakira ibyangombwa cyangwa inde Sasha umutoza wungirije hari ingingo Sasha baragumamo gusa Romami bamaze kuba batandukana ndi twigarukiye ku bindi biri kuvuga mu ikipe ya Sport wareba kuri Kwizera Olivier atari kumvikana konja amasezerano Kwizera ari kwa ka miliyoni 5 akaba yasinya sezimwe mwako 5 z'idolari amasezerano nizari kwa akaba yasinya kwa ka 5M akaba yasinya rwose umwaka umwe umva ko ntago Sport igashaka kumuhereza miliyoni 3 ni Rokritoma n'umushahara byose hamwe byose hamwe ko ni miliyoni nyine kuri Serivisi yararebye abona ni miliyoni ni ibihumbi nyine kuri Serivisi yararebye abona bahaye bigira abedi bamuhaye miliyoni 25 zose hamwe yemo ni Rokritoma noneho kuri Serivisi yarati ni gute ngiye mutamereza miliyoni 35 nk'abakinnyi murabizi ndi umuzamu wanza mu ikipe y'igihugu narafatishije rero amfite n'abandi mu offer hanze ariko Rayon Sport rero mumereza ibyo nshaka mbakinire seza y'umwaka niyo arabasinye umwaka umwe amasezerano nubwo ari imyaka umwaka umwe ngaho rero tukiri mu kipe rero mbere yuko tuyivaho izo zandani ufite ngo zivuga ngo iki ari nundi tuve ku abakinyi tubavireho rimwe Richard Richard ndayishimiye nawe ntago ari kumvikana tukiri muri bibazo bya Rayon Sport ibijyanye n'umutoza Famia Rotifi n'uyu musore Sport irabishira aho ngaho yarabishe oya ntago irabishira ariko irabishira abatera ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi banki iramana
turaje dukomeze no kundi muterankunga mukuru ugiye kuzamo muterankunga ukomeye amwita Skol ku munsi wo kuwa gatatu. Skol muterankunga ugiye kwiyongeramo ntago ari ukwiyongeramo agiye kongera agaruke ariko hari n'undi mushya wajemo. ariko nje reka mbabaze ikibazo cye Fabri ona Titi na Deborah ni mumfashe dore iyi ni jazz yego Rwanda tureba abaterankunga z'ikipe zambarara Skol ubwo rero zabamba Skol zambara Skol yambaye bank yambaye Bike yambaye Beko yambaye Beko yambaye na Bike Pro League yambaye na Bike Pro League abaterankunga batatu Titi ku mupira bazaba bandi bari hehe Bike Pro League ko amagana mu gatuza Bike Pro League amaze kuba ishyira hanze pictures z'ukuntu bazaba bambaye imyenda yabo nerekana nuko umuterankunga wayo azajya Skol yo izajya inyuma ku mugongo mu gihe Bike izaza hano noneho Bike Pro League ku maboko nk'uko tubibona mu mashampiyona agiye akomeye muri za Bike Pro League zero ko dufoto mwese mwakabonye narabibonye nsesengura ukuntu bazambara umuterankunga hose ubwo bizagenda ubwo Bike Pro League bizagenda nka kuri kwa Real yambara HP nkana biri kuvuga yuko bashobora gusinya hagati ya miliyoni 70 cyangwa miliyoni 100 Sport ikaba yakongera gasubirana ikibuga cyo mu Nzove n'amafaranga itazasubira mu ntuza handi Gicumbi yari igiye kujya gukorera imyitozo kwa Eric yarahakati Eri Murera yaragukati undi rega nka Murera Gicumbi muyumva mute ku abamubwira abantu b'Igicumbi ikipe ya Murera urya sisi tunayumva mushya ko dufite ikipe yavukiye iwacu ikipe ya Mukarere ni iwacu mu rugo n'ubundi ahubwo kumva ngo Murera yarashatse gukorogana n'ubundi nawe ako kantu kukumva kugira ngo Murera uyumve Igicumbi nawe umviye shusho nugukorogana bafata Murera bakajyana nk'Inyanza ubundi wayo ni Inyanza Rayon Sport yatekereza nk'Inyanza cyangwa za Bugesera ariko kumanuka ku Murindi rwose gahunda zazo zimeze nta nandi makuru menshi numva arimo ahubwo hari undi mukinnyi uri kuvuga mu ikipe ya Sport ngo ni surprise abakinnyi ba Sport bamwitege rero reka ngubwire surprise ngo ari mu Rwanda wakumvishe ngo ari mu Rwanda umukinnyi ukomeye wateze indege akaza no mu Rwanda twaba tuzi ubwo ari Zandani zivuga yuko bereka mbere yo kujya kuri Zandani Eric mbere yo kumanukira Zandani bivuga yuko ari umukinnyi utaragarutsweho na benshi ubwo bahene ni musanga twagiye tugarukaho mu bihore bose barimo ntago barimo yewe uko twabasake ngo si barimo bayeri tatusi ntago barimo ni umukinnyi utaravuzwe ni surprise umukinnyi muri Murera ni Ndera ahubwo Fabri uri kumva ari nkani aya nta makuru mbi bari muri iki gihugu ngari muri iki gihugu byo muri Murera nta makuru mbi umukinnyi ngari muri iki gihugu yamaze kuba si kuvuga ngo yamaze kuba arimo ngo nani ikipe zimuganuka nyinshi reka tumutegereze yabaye yagezemo abaye ari umukinnyi wo mu Rwanda arimo ntago tuzi ngo ni umukinnyi wo muye ntago avuga ngo ni n'umwanya akinaho ntago uramenyeka ariko njyewe ndagira ngo mbaze Deborah rukuna bafite Zandani zo muri Reyo niko Deborah uwo mukinnyi w'Igikonyozi guzatitiza umujyi nk'umuntu ufite amakuru ya Reyo uwo mukinnyi ntabwo wamutubwira amakuru ya Reyo umuntu aba yafite ariko buriya Rayon Sport kuri amukinnyi yamuyishira ko yamuyishira bigoye kumutahura biragoye kumutahura gusa numva ngo ishobora kumukura muri APR ariko ntago nzi neza ngo ninde muri APR kamite mfatiraho mbaze Titi naraho ko bafite Zandani ngo inkuru yarahantu yayiguyeho muri APR Zandani mfite ngo z'abamotari ntabwo nemeranya nazo gusa zirahari nazumvise gusa ngiye mpamvu nemeranya nazo akamanze mvuga uwo mukinnyi ariko n'ugwanuga ariko ntabwo nemeranya nawe ngenda hamwe ntabwo nemeranya na nusi wenda bibaye yaba ari ya surprise nkuko bagiye babitangaza ko rero nawe yabigize iba umukinnyi ntaramenyekana umwanya kinaho ariko Zandani zo mu motari zitajya zibure nibura yavuze umwanya umukinnyi zimbwira ni igikoko
igikoko kihe nyine icyo gikoko ni icyo iki gikoko ni iki igikoko rero bambwira icy'umukinnyi nkita niyo mugabo nkaya mugabo timu captain niyo mugabo Claude kapiteni wa aperi wayi nawe bivuga ariko njye ntabwo nemeranye kandi impamvu tutemeranye mwese murayizi kapiteni nk'umukinnyi mukuru wakinye muri aperi imyaka irindwi agatwara igikombe agatwara ntabwo numva ko yapfa amashampiyoni kujya mu ikipe ya Claude muri ariko aperi nayo zigabirana abakinnyi ariko uriya mukinnyi wanze miliyoni barutanga si baje gutyo bamanguye si baje gutyo bande bose si baje umukinnyi bahaye Semana Kazanga aramanuka muri Murera dutegereze ture Claude Revo yari ariho ntabwo ari kujya gukina ikipe have nasohoke ajye hanze reka tubitegereze tubihange amaso turi kumva oya ibya Claude ubwo rero ibyo reka tubiharire ikipe yariyo oya ibya Claude mu biharira ira ofa yo hanze ture kimwe gitaha baba bamutangaje twirukanka Fabri ngo ikipe y'iwanyu ngo yasinyishije abantu ikipe ya Musanze rwose y'iwacu hariya ku ivuko yabaye itandukana na kapitene wayo ntiginama Patrick bakunda kwita mbogamizi yatandukanye n'ikipe ya Musanze hariya hari waba ariko sinzi ikintu cyatumye batandukana nayo ndetse n'uyu mukinnyi witwa Robira de Rovine bakunda kwita Katembo yabaye atandukana n'ikipe ya Musanze ntabwo wabura wamenye impamvu Musanze atandukanye n'abo bakinnyi buri ifite impamvu waje perezida wabo ni wabikubwira neza ubwo ntabwo byagenze neza tutarava mu Rwanda reka maze nkubwire ku ikipe ya Arahiri Abdurrahman yakinye shampiyona yacu yo mu Rwanda yashize teganwa yuko ishaka kuzayikina n'uyu mwaka wo bise ikagaruka Inyarugenge Hilal ya cyana umutoza bise Gibukasa uramuzi Gibukasa umukongomani watoje ikipe yari Gibukasa rero biri guteganwa yuko yajya gutoza ikipe ya Arahiri biri kuvugwa yuko Arahiri izaba ifite amakipe abiri yizakinisha Sekafa n'iyizakinisha Champions League rero biri guteganwa yuko uyu mutoza Gibukasa yazatoza ikipe izakina Sekafa rero ubwo Gibukasa ni mutoza ashobora kuza mu ikipe ya Arahiri Abdurrahman murabizi ko yatandukanye n'umutoza wayo Arahiri yaramurekuye se kubera iki bamaze sinzi ikipe iyo imbari yo mu isinyera sinibuka neza gusa ni nkabona ndaza kukakubwira ubwo nta makuru nari mfite hano ajyanye n'ikipe ya Kenya hano mu Rwanda Fabri twigire hanze ubwo mu Rwanda ari amakuru dutarutsemo cyane tugenda mu Rwanda nayo ngayo mu Rwanda nayo ngayo twigire ku mugabane wa Afurika tujye ku mugabane wa Afurika baranze yo umugabane wa Afurika mbafite hari amarushanwa ariko abera bayise CRDB Bank ni bank federation ni bank yashoyemo ngira ngo na amarushanwa ni igikombe cya CRDB Bank Federation Cup niko cyiswe ubwo ni ikipe ya Azamu yatsindaga ikipe ya Yanga ibitego 3-2 Azamu ariko Yanga ntabwo yari yuzuye sinzi barahari abasore banje ba Clement Muzize ba Pakome Zuzwa gusa amakuru nuko nayabonye nayakuye kuri umunyamakuru wacu Vita Sport ahubwo turabitwarira kimwe wenda simumbaza impamvu turi muri Afurika reka tubitwarire kimwe tunumuzamu wa Cap Vert mbere ko tugenda kuri ibyo ngibyo kamanze mbasorezo ubwo Azamu izahura na Simba Simba yamaze kubigira kuri finale ubwo naka gakombe nyine bazajya umukino uryoshe ariko twahombye Azamu rakomeye ariko y'abayanga sinzi ukuntu byagenze ngira aya makuru nyakisha ariko Debora cyafana Simba numva gukiyufana amayera kikinamo cyangwa agenda yisubiva rwose nahise nyivamo wajya hese kwa Simba uri kwa Azamu aho Debora yagiye muri Messi ndahazi nibanga ryacu oya have ntabwira abakunzi ba muri telefone oya ifoto ya Feitoto aratubwo mu rwego misendo ume aho yagiye ndahazi niwe se Feitoto yakoraga iki muri telefone yese bine urabyumva tubihuza n'umugani wa Afurika uyu muzamu wa Cap Vert Vozinha aje tukaza kumuvuga tugiye mu gikombe oya waretse se tukabihuza n'umugabane wa Afurika njye nayi kumuvuga mu gikombe cy'isi nkakubwira na match Cap Vert yakinye bukahita bijyanirana
ahubwo se twahita twijya muri transfer ziri Burayi tujye Burayi ariko mfite agatransfer hano umukinnyi witwa Enoch Morrison kuva mu ikipe ya Gor Mahia Darko Novic amaze kumutereka mu kibuga hagati dire yabaye Dani rwose Merek Zabiryana ni wabaye mu VIP wa championnat erega amakipe afite amafaranga ngomba nibaza ntabwo ari kuvuga ngo amafaranga uyu Enoch na Peri yamugura na Rayon Sport yamugura ahubwo abagent bahera amakipe yacu aya makipe bafite ibifaranga byehora Enoch ntabwo amutanze amafaranga menshi wenda ndaza kubareba bamutanze utubwire ndaza kubarebera mbabwire ndaza kubarebera mbabwire ariko ntabwo ari amafaranga menshi ubwo vuga ngo ano makipe ya Merek nandi makipe muri Afrika yakomeye cyane abafite abaje bazi kugura neza ntabwo ari nkatwe tw'Urwanda twagiye ngo tuzanye Chidiebere twamuzana Chidiebere akaba adahimere ngo atsinde ibitego yagera no kufunga bikanga ubwo rero aho ni muri Afrika anta ejo bundi ari kuri Radio DC yarabivuze ati abakinnyi baza mu Rwanda baza ari abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru ahubwo ntabwo wamenya ikintu gituma bajya ku rwego rwo hasi gituma bajya ku rwego rwo hasi nk'uko Deborah bivuze bageze hano mu Rwanda ariko ngo baza ari abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru ariko Deborah kanwaze ikibazo kimwe ushatse kumbwira ute ngo Chidiebere yaje akomeye wa mugani wa Kenisco football atari mu mubonano mpuzabitsina ngo irabera mu cyumba football kwibera mu kibuga Chidiebere ko mwese mwamwibone afunga amabaro n'imirundi ushaka kumbwira ubwo iyo statement yantoye wemeranya nayo nje nemeranya nayo cyane gute se kubera ko ikigaragara abakinnyi bose ikipe zo mu Rwanda zigerageza kugura bo bana bafatika bavuye mu bihugu byo hanze mu bihugu byabo baba barakoze pe bishoboka buri wese nyine iyo yarakoze ibikorwa bigaragara nyine ko ashoboye dufite n'ingero zirahari cyane Chidiebere mu mbido ahantu ari gukina ari kwitwara neza kandi ariko akiri mu ikipe ya Peri ahubwo nanjye naratunguye Chidiebere ari gukina mu ikipe ya Nugu Rangers ikipe ya Peri yabanzaga sinaberetse amafoto se nawe byibaze nyine ukuntu agera mu Rwanda nk'uko anta yabivuze bagera mu Rwanda akaba flop kandi aho yarari niyo yasubiye avuye mu Rwanda akaba ari umukinnyi akongera n'ubundi akajya ku rwego rwo hejuru Sulemani Dafe aza muri Rayon Sport suzu ukuntu Rayon Sport yamutakakizaga subika ikipe yari avuyemo ukuntu yari ku rwego rwo hejuru ariko reba akigera muri Rayon Sport ibyo rero katubiharire abo bakinnyi n'amakipe ya Nyarugenge ubwo situzi uyigiza nkana ahubwo nimureke twigire muri transfer z'Iburayi mbere uko twerekeza mu gikombe cy'isi transfer ari kugenda no guhanurwa Iburayi ayabaye ari buze kuba ufite hafi zihutirwa rwose transfer z'Iburayi kanzere ku ikipe ya Ipswich Town nyuma yuko izamutse mu cyiciro cya mbere muri Premier League yayumvikanye n'umutoza atozaga ikipe ya Strasbourg Garionier agiye kuba yagaruka ko agiye kuza kuyitoza iyo transfer ya mbere rero ubwo n'umutoza mwese ikipe ya Ipswich ibonye kareba ko yaguma mu cyiciro cya mbere nyuma yuko imaze ubushize yaje kongera ikahita imanuka Ipswich tabone ni umuhanzi ukomeye cyane Deborah amuzi gasore bako ka ntabwo abantu bazi Fabrice ramuzi uwo muhanzi ahubwo dutema andi matransfer by'abahanzi ntabwo manita ya karimbo ozamaze by'imikino iby'abahanzi amwita Eden Shirani Eden Shirani we ntabwo komereza rero ku ikipe ya FC Barcelona igiye gusinyisha umwana ukiri mutoya umwe ufite imyaka 18 akomoka mu gihugu cya Ecuador amwita Josué Caicedo nawe ni Caicedo umwana ukiri muto rwose ikipe ya FC Barcelona igiye kubisinyisha bari mu biganiro waraje muri la Messi baramwumva tunyarukira no muri Man City Man City nabonye yongereje Jeremy ndabizi ko yiryamiye Jeremy Doku rwose yongereye amasezerano muri Man City reka twitegana n'ibyo agiye gukora nabonye yasinye kugeza muri 31 ariko Doku yari umukinnyi mwiza tukiri muri transfer z'Iburayi rero amakuru yagiye acicikana mu gihe cyashize mu masaha yashize avuga ko umukinnyi Michael Olise umufaransa Michel Olise amakuru yagiye muri la misa agenda avugwa ko ari kumvikana n'ikipe ya Real Madrid de los Blancos yo muri Espagne kugeza ubu ubuyobozi bw'ikipe ya Real Madrid
ubwo si ubwo bwaba burangajwe imbere na perezida Michael Olise, ibyo bintu ubwo perezida si yaba birimo Perez arabivuga bavuze ko nta kiganiro kijyanye no kuba bakwibikaho uyu musore bigeze bagirana. Perez arabivuga yuko Michael Olise amushaka kuko yabanje kujisha ajya kwa John Alvarez, amakuru yaje kumenyekana yuko yajisha akajya kwa John Alvarez, gusa waboniye tipe Atletico yemera zira miliyoni 50 Alvarez ari kugenda. Gusa nyine Michael Olise nawe yajya agaragaza utuntu two gushaka kujya muri Real, ko ni gute umukinnyi yifata ikintu ikipe ya Bayern Munich ukajya kuri Instagram yiwe, yaje kuri Instagram yiwe afite asiba amafoto yose, asigaza ifoto imwe kandi iyo foto iriho nta jezi nimwe y'ikipe yambaye. Mizi ko nawe ashaka kuri umukinnyi wumva ashaka ikipe ya Real Madrid, ashaka gusenyera trio yari yarubatswe ya Luis Diaz, Harry Kane we na Michael Olise. Umva ko ikipe ya Real Madrid nyine ni umwami, ariko kugeza ubu Real Madrid yabihakanye. Kadutegereze tero ko bizabigenda nyuma y'igikombe cy'isi. Ubuyobozi Kadukomeze zihari, dufite uwo bise Casemiro ukini ikipe ya Manchester United, ariko yagiye kujya mu gikombe cy'isi yamaze gutangaza yuko batazakomezanya. Yari bamaze kuba bumvikana n'ikipe ya AS Milan azaba yijyamo, byararangiye nta kintu kibura. Ikipe ya AS Milan rwose mu gihugu cya Amerika azaba yijyamo. Twigiye kuri yo muri Amerika. Oya ndako ndikumva AS Milan gatwari yo mu Butaliyani imeze bite. Tugeze kuri Barcelona. Tugeze kuri Barcelona aho Andreas Christensen. nawe ikipe ya Chelsea yongera amasezerano mu ikipe ya FC Barcelona. Imyaka ingahe? Ni 28. Imyaka 2 bayimukagitse. Imyaka 2 pe. Fabri Leandro Grimaldo Dani muri Atletico. Leandro Grimaldo rwose na Atletico amaze kumusinyisha. Yageze kwa Simeone. Akinaga ikipe ya Bayern Leverkusen mu gihugu cy'Ubudage. Urumva ko ni deal nziza ikipe ya Atletico de Madrid ikoze nyuma yuko hagiye hanugwanugwa ibintu nyine yari umukinnyi mwiza nazafasha ikipe ya Atletico de Madrid arebe ko uyu mutoza Simeone yagira icyo akora. Kadukomeze izindi transfer zihari bamwita Lucas Bagavire, umwana ukiri muto wakinaga ikipe ya Tottenham Hotspur, agiye kuba yerekeza nayo, yamaze kwibwira ko agiye gutandukana nayo, nagashaka gukomezanya n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Ahubwo undi mukinnyi ni Matheus Fernandes, ikipe ya Manchester United kabisa. Matheus Fernandes wakinira ikipe ya West Ham United. West Ham yamaze kubimanuka rero uyu mwana ukiri muto nawe agiye kuba yayifasha. Uno munsi kabisa ngo araza gusa atagize ibijyanga. Ubwo rero indi nkuru ngusubije mu Rwanda gatoya, Ruboneka Jean Bosco tayari ikipe ya APR kuvuga yuko amaze kuba yatandukana nabo. Ruboneka Jean Bosco amaze gutandukana n'ikipe ya ni breaking news nyuma y'imyaka 6. Ni breaking news, niyo mpamvu ngusubije mu Rwanda. Ruboneka Jean Bosco yamaze kuba atandukana n'ikipe ya APR. Ariko nta mwanya arakibona guki. Nta mwanya arahagiye kujya. Ntago biranugwano, ntago biravugwa ahantu agiye kujya kuko ni inkuru isotse aka kanya twicaye muri studio. Kuvuga yuko Ruboneka Jean Bosco atandukanye n'ikipe ya APR Football Club. Undi mukinnyi rero tukiri mu ikipe ya Tottenham Hotspur ni Sandro Tonali. Wo mu ikipe ya Newcastle. Tottenham Hotspur yatanze bid ya miliyoni 75. Newcastle irazanga. Newcastle iravuga ati byibuze 100 izo dushaka. Ariko Tottenham Hotspur rwose nabonye kuvuga ati 90 nibazemera giraza kuba dali. Transfer nayo muyitega rwose. Ikipe ya Tottenham Hotspur irimo kwiyubaka cyane. Rero sinzi nimba ari izindi transfer mufite Burayi. Tukagaruka atari transfer mu ikipe ya Brazil. Brazil abasese twajyanirana mu kanya n'igikombe cy'isi n'undi ko twageze mu gikombe cy'isi. Transfer z'Iburayi ndumva zarizo, ndumva nta bandi bakinnyi bari kugenda bamuvinga. Dusoreje ubwo ni umukinnyi uvuze. Akandi gakuru muri Tottenham, mu defenseur wayo Van de Ven yakanya makuru rwose avuga ko yamaze kumvikana ikipe ya Barcelona. Barcelona yashakaga Van de Ven kujya gufasha Pogba. Ako Tottenham yavuze ati kino wacu ntabwo akorwa. Yo agomba kubakiraho ikipe. Ari amakipe abayihagazeho. Nawe reka bizamere umukuru w'umukinnyi kandi aho baramubonyemo imari ariko mu defenseur mwiza. Tottenham iramukira ko niyo ajya muri Barca, partnership yo na ku Barca rwose
akeka defense ya Barca yinjizwa byinshi akandi amakipe gatransferi gupfa kumukurayo kandi ntabwo gatransferi kari kujya mbere bigeze kukambwira aho gusa utabyibuka neza umwita Ronaldinho Gaucho Ronaldinho Gaucho umba kureba transfer sinzi ukuntu yancitse ariko nayibonye mu masaha y'ijoro ndi gusinzira amwita Ronaldinho Gaucho rero nk'uko ikinyamakuru La Gazzetta cyamaze kuba kibitangaza ndi kuvuga yuko uyu mugabo agiye kugaruka mu kibuga nyuma y'imyaka ku myaka ye 46 aje kugaruka oya aje kugaruka gukina ntabwo namubonye ndatunga gukina muri 2020 yarafunzwe ariko naje arahantu ratunguwe mu kibuga yaramaze imyaka 7 yararetse ibintu by'umupira agiye gukina mu gihugu cy'Ubutaliyani muri Serie A mu cyiciro cya gatatu mu gakipe kitwara mu cyiciro cya gatatu none aho mu cyiciro cya gatatu ni nko gutara inyota ni la Vienna ko mukinnyi nk'uyu rwose mu cyiciro cya gatatu ni nko gutara inyota kagiye kubakinira rero ndumva ari ibyo Ronaldinho Gaucho rwose wongera mwitega mu ariko wenda tumuvaho irandara igabanya sibyo ndi kuvuga mu cyiciro cya gatatu nawe urumva Ubutaliyani umukinnyi nk'uwo akabazo ngahere kuri Fabrice nkamuzi Fabri cyeka ari iki cyatumye Ronaldinho Gaucho agaruka mu kibuga ikintu cya mbere mbona kuri aba bagabo hari ukuntu umuntu aba yarimariyemo ikintu amara kwimaramo ikintu wayakona ukabona arakiretse ariko nyuma ye yuko tujya kubibona tukabona njyewe bidushaka twanabigereranya nk'ibi by'abandori twatangiriyeho yuko ubona ko Ndori ni umukinnyi usa n'uwaretse umupira ariko ujya kumukumva ari gukina mu byiciro byo hasi mu Mirenge Kagame Cup nyine ukumva nta income iri hejuru ashaka kugeneratinga cyangwa kuba yakwinjiza ariko ntago ashaka gusa nuva mu bintu burundu niyo mpamvu mu bikomoje nkahita nsa n'uvuga ati ni mu batari inyota aho wenda icyo navuga gisanzwe asa n'ugiye gukurikiraho ni ugusa n'ukomeza nyine kariyeri ye hari abantu baba bakunda ibintu cyane ariko ikibazo natari kumva myaka Ronaldinho afite gutagarutse mu kibuga kandi ari ariko bigaruka kandi ari n'amakuru yanze y'ikibuga yakwiye kuruhuka yandi mwese muzi Ronaldinho nimba saving sinzi uko byagenze sari mu bakinnyi batanu kuri isi ya rurema babaye beza cyane Gaucho arimo ariko Gaucho ni ntabwo mwabyumvije ze muri 2010 kanga ari gutaka kwinzara imwishe yagira ibibazo nyine by'inzara nkuko ba Dani Alves bagiye bakina mu makipe ya FC Barcelona bagiye bafashwa na Messi ukomeye ariko yaratse inzara rwose baramufunga urumva yuko rero kuba asubiye mu kibuga njyewe ntabwo ibyo by'inzara ntabwo ibyo ntabwo ariho nabibonera cyane wenda nabyo byazamo ariko ntabwo ariho nabibonera cyane yuko yajya no mu bindi arakuze yajya no mu bindi Fabri muri iyi minota 2 dusigaranye nimunyemerera uvuge twigire mu gikombe cy'isi tujye muri Canada rwose Mexique gwere match zabaye kaduhera abantu tubanyuze muri match zageze babahe match zabaye muri weekend niba ufite hafi niziri bube nazo zibabwira ubundi match reka dore ku ikipe y'igihugu ya Maroc yakinagamo n'ikipe ya Scotland ku munsi wo kuwa gatandatu nizo mpereyeho ikipe y'igihugu ya Maroc yatsindaga igitego kimwe cyatsinzwe na Ismail Sabiri kimwe ku busa ikipe ya Maroc itijya kuyobora ino tsinda mu gihe Brazil yahitegeje kikina Brazil nawe ntiyatengusha abantu ku bitego bibiri bya Mateus Cunha na Vinicius Junior batsinda ibitego 3 ku busa tujye match twizakomeje ikipe y'igihugu ya Turkiya itaha yeremenwa rwose sezerwa ifite abakinnyi bagiye bakomakomeye yakinuka Nagro kazanaho Yago ifite zero kazanamo uri Adamura ikipe ya Real Madrid ubwo yesi itaha itsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Paraguay ifite umutuku igitego kimwe ku busa tugiye ku wundi match ikipe y'igihugu ya Sweden ifite attack ikomeye cyane Sweden ariko yaranengushe attack ya Alexander Isaac kazanaho Victor Gyökeres kazanaho Anthony Elanga yaje gutsindwa ibitego 5-1 n'ikipe y'igihugu y'Ubuholandi igitego kimwe rukumbi cya Sweden cyabonetse cyatsinzwe na Anthony Elanga mwataka mwiza kandi kamache kari karyoshye
uwo munsi ni ikipe y'igihugu y'Ubudage yakinagamo n'ikipe ya Ivory Coast. Diamond Shaft. Cote d'Ivoire. Neza. Match yari iryoshye nayo cyane. 6-6. Udage wanjye nakubwiye ngo azagera kure. Mwaka yaje yisubiye nyuma y'uko na n'ubu match y'Ubuyapani twakinnye. Imyaka ingahe ishize Ubuyapani bukoramo Ubudage bugatuma Ubudage buvuramo amatsinda bugasuzugurika. Ubudage bwaje bwikosorera butabutsinda ikipe ya Ivory Coast yabanjije igitego cya Frank Kessie. Mu gice cya mbere ikipe y'igihugu Ubudage rero iza yishyura itsinda ibitego 2-1 mwita Ondav Kwitwara neza. Yatsindiye Ubudage ibitego 2 nabwo yinje mu kibuga asimbuye. Urumva ko ni match yari ikomeye cyane. Tujye ku ikipe y'igihugu ya Ecuador yakinagamo n'ikipe y'igihugu ya Kuruwako tuyite tuyigarukaho nta muzamu wayo. Zose bazabwira uno munsi. Zose manzi nzo ikipe y'igihugu ya Ecuador rero yakomeje gutengwa abantu benshi ganya n'ikipe y'igihugu ya Kuruwako ubusa ku busa. Mu gihe ikipe y'igihugu ya Tunisia nayo yasezererwaga yabaye ikipe yindi isezera mu gikombe cy'isi itsindwa n'Ubuyapani ibitego 4-0. Nize yirukanye umutoza nusigaye kubita uruhinja. Nta kundi nyine nagende bajye kwiyubaka bazagaruke Tunisia ihora itengwa abantu. Twigiye ku ikipe y'igihugu ya Espagne yakinagamo n'ikipe y'igihugu ya Saudi Arabia nyuma y'uko aba Saudi Arabia bakoreye ibintu bigeze gukorera Messi ubwo ikipe y'igihugu ya Saudi Arabia yatsindaga ikipe ya Argentine muri 2022. Aratsinze baranganyije ndibuka Argentine baranganyije na Saudi Arabia. Match ifungwa ari igikombe cy'isi ya mbere Argentine yakiri. Ntago mbyibuka neza. Spain yitwaraga neza, Lamine Yamal atsinze igitego cye cyane. Turaza kwita tumugaruka nawo bise Mikel Zubare. Nawe Zubare ndashaka ko tumugana akantu gato. Naye imibare yenda ifite none twikomereza ku ikipe y'igihugu y'Ububirigi nayo ikomeje gutengwa abantu benshi match ya kabiri inganyije. Nyuma yo kunganya n'ikipe y'igihugu ya Misiri inganyije n'ikipe y'igihugu ya Iran. Ubusa ku busa ikipe y'igihugu y'Ububirigi ari kuvuga muri ibintu bibi cyane muze kunyibutsa mbibabwire bya Jeremy Doku. Yaje no kubona ikarita y'umutuku. Twikomeje kundi munsi rero ikipe y'igihugu ya Uruguay yakinagamo n'ikipe y'igihugu ya Cape Verde anje nkunda cyane ikomeje kwigaragaza ntago iri kunengo isigaje match imwe yakitwara neza ikaba yazamuka nka Besuruza cyangwa kaba yazamuka ikomejeho Puvera ubwo nayo ntabwo turi buveho gutyo gusa. Ntabwo twayivaho gutyo. Ikipe y'igihugu ya Egypt, ikipe y'igihugu ya Afrika, Egypt yatunga abantu benshi. Ntabwo twiteze ko yakora ibi bintu. Mose arayigaragaza. Mose arayigaragaje yatsinze umukino wayo wa mbere, itsinda ikipe y'igihugu ya New Zealand igira ibitego 3-1. Kuri uyu munsi rero tuareka izi match zo kuri uyu munsi watse tukaza kuzivuga tumaze kuvuga guca muri amakipe agiye atandukanye. Oya bivugire kimwe kuri uyu munsi dufite match y'igihugu number 1 cyangwa uko umufata nka number 2 abenshi bamwembera nka number 1 abandi number 2. Argentine ku isaha y'isamo irabikinamo n'ikipe y'igihugu ya Australia. Austria hari Austria na Australia. Ibyo twabyiga mu mateka kera. Ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ku isaha z'isa 5 z'ijoro irabikinamo n'ikipe y'igihugu ya Iraq. Naho ikipe y'igihugu ya Norway match ikomeye cyane ku isaha y'isa 8 z'ijoro irabikinamo n'ikipe y'igihugu ya Senegal. Naho ku isaha y'isa 11 muri kirera rwose umaze gucyaka match naza kukareba. Jordan irabikinamo n'ikipe y'igihugu ya Algeria kinamo ba Riyad Mahrez n'umwana wa Zidane. Urumva na tumache katwigaruke rero reka nje kubaransa mbaha iminota dore dusigaranye iminota 3 n'amasegonda cyane. Titi nyemera dore ku ikipe y'igihugu ya Brazil uko umukino wagenze Brazil bagiye kubamo ama breaking arimo nanjye ibyo nibyo dushaka kuvuga resultat barazizi resultat zo barazizi ahubwo niki kiri muri Brazil mwindani kiri kuvuga muri Brazil wo bise Rafinha yagize ikibazo cy'imvune mu gice cya mbere aza kuba simburwa yaravunitse rwose ngo karakonyotse no mu gihe indi nkuru yo kwishimira mu ikipe y'igihugu ya Brazil wo bise Neymar Junior dos Santos yaragarutse ariko
hasohotse ifoto igaragaza akaguru k'iyo ukuntu kameze, sinzi mba mwarayibonye ukuntu kaguru ka akubura yarakize cyangwa kuba yarakize ko yarakize yaragarutse ariko kari akaguru iriya foto biteye ubwanwa nanjye nabirebye ngira ubwoba kuri rwo hejuru kabisa, ariko azaba agenda n'undi mungu wacu abagenda Neymar. Ariko Debo nabonye Rafinha bamo aratangaza ko kimwe cya kane azaba yagarutse. Azaba yagarutse. Ntabwo iteye ubwoba cyane ngo kimwe cya kane azaba yagarutse. Rafinha ntabwo biteye ubwoba. Urebye n'akavideo ari kujya muri vestiaire babona ko atari imvune ya danje ikanganye ku buryo nabirenze vuba bavuze ko Rafinha ari bugaruke. Indi Fabo nawe kangutware ku ikipe y'igihugu y'Ababiligi iri gutenguha abantu. Match ebyiri simaze kuzinganya zose. Yego. Ikipe y'Ababiligi kwikomeye kwifite abakinnyi amazina akomeye ba Jeremy Doku ngabo ba Lukaku, ikipe ifite umuzamu nka Kurutu kubera ikiri gutenguha abakunzi bayo cyangwa isi yose kubera iki turimo kureba Ababiligi tukabona tuzi ibintu barimo bari seriye mu gikombe cy'isi cyangwa se bari seriye. Ikintu cya mbere aho nabivugaho Ababiligi duhereye ku mikino umaje gukina tujyanemo neza. Umaje gukina n'ikipe ya Djibouti, sibyo? Barongera bakina na Irani, ni Irani nibyo, ni Iraq. Ni Irani bakinnye nayo. Urakoze cyane. Ikibazo cya mbere rero aho gihari, amakipe ari kuza yose muri iki gikombe cy'isi uri kubibona asa n'atangira afunga ku mpande zombi. Igerageje gufungura bikayisaba imbaraga z'uko ifite atake yo hejuru. Kandi Ababiligi nujya kureba ukareba Ababiligi bafite umuzamu mwiza hagati baragerageza, ariko njewe mu ndorerwamo zanje ikintu gituma Ababiligi uri kubona yuko ari Irani ari na Misiri hagara amakipe yoroshe. Yo gupfa kumeneramo gutyo. Ikipe ya Irani buryo ajya kwitega ikipe iroroshe se yasibye mu gikombe cy'isi ryari. Oya yasibye mu gikombe cy'isi ryari. None se ugushaka kuvuga ko Ababiligi bo boroshe. Oya tujye turareba ikipe nimba yatsinzwe. Hari ikintu kera tukiga entrepreneurship bitaga performance ya pressure, kureba umuntu ntayatanze umusaruro ariko ni cyatumye adatanga umusaruro. Ikintu cyambe none ubundi aho izingiro rihari. Ababiligi bafite kugira gushira imbaraga cyane mu kintu kijyanye na attack. Ndakubwiza ukuri Eric muri iki gikombe ariko nta kibazo kirimo kitabamo. Ese Lukaku si mwiza? Lukaku ni mwiza. Jeremy Doku si mwiza? Jeremy Doku rero tubigarutseho ku ikipe y'igihugu y'Ububiligi. Jeremy Doku ntago yarahari, byavuzwe ko yari yasohotse muri kampo y'igihugu y'Ububiligi yagiye kwirebera umugore wabyara kuko n'umwana ariko yaratangaje nibyo ndi kukubwira ngo basabwa gukaza atake yabo. Reka mubwire ikipe uzarebe mu makipe yose amaje gukina, ikipe itari seriye kuri atake ntago wakwigera ubona ibonye igitego mu buryo bworoshe muri iki gikombe cy'isi. Kandi n'amakipe azagera kure nzongera mbisubiremo, na makipe akonfirima ya makipe ubona afite atake iri seriye. N'Ababiligi nicyo kintu bakwiye kubaka, ibintu byose barabyujuje kugeza ubu nicyo kintu kiri kubagora. Titi ikipe y'igihugu y'Ububiligi n'ubundi ntago ari ikipe gutinda kuko performance yayo mu gikombe cy'isi siri ku rwego rwo hejuru, yagaragaje urwego ruri hasi. Ishobora no gusigara mu matsinda ikipe y'igihugu y'Ububiligi ntabwo byatungurana. Yanasiga kuko ikipe y'igihugu ya Djibouti niyo itsinda aka kanya n'amanota 4 nyuma yo gutsinda ikipe y'igihugu ya New Zealand. Umuzamu rero wa Irani tumugaruke, ikipe y'igihugu ya Irani nubwo itoroye n'ibiri kunyama ko nayiha amashyi ku giti cyanjye kuko yitwaye neza. N'abazamu bakomeza kwigaragaza mu gikombe cy'isi bari kugenda baba superstar. N'umuzamu wa Irani rero bamwita Alizi Yarabeneva yigaragaje ku rwego rwambaye kuko yamaze kuba akora save enye zijya kuri zirindwi muri mukino. Atera amashoti igikombe cy'isi kirimo abazamu beza. Harimo abazamu beza n'abadefanseri mu gikombe cy'isi. Abadefanseri ni beza. Ikipe nka Chelsea zabuze abazamu zirajya kugura abazamu n'abadefanseri rwose. Iki gikombe cy'isi gifite abadefanseri beza. Niyo mpamvu kubona ibitego ku makipe amwe n'amwe atari seriye kuri atake bigoye. Uturebera ku ikipe ya Cape Verde, Debo ikipe ya Espagne araye yitwaye neza, ariko resulta nta muntu utazi uko byagenze. Ahubwo nshaka ko tugaruka ku musore mutoya
Lamine Yamal. mbere ko tujya ku ikipe ya Espagne nkuko warubwiye Deborah umukinnyi reka tuvuye mu iryo tsinda rimwe rya Egypt na Belgium uwo bise Mohamed Salah yuzuzaga ibitego bigera kuri 3 mu gikombe cy'isi ni ibitego bine sorry atsindira ikipe y'igihugu ya Egypt mu gikombe cy'isi nibyo nyine navuga ko mu bikombe by'isi byose byagiye yujemo ibitego bine icyo yatsinze bakina n'Uburusiya mu 2018 icyo yatsinze bakina na Saudi Arabia mu 2018 icyo yatsinze Ubirigi muri mwaka wa 2026 n'ikindi yatsinze New Zealand mu ijoro ryakeye barayiranda baserebora titi ndabona Deborah akiri mu mibare buturebera Cap Vert mu gihe Deborah marashaka imibare ya Lamine Yamal turebere kuri Cap Vert reka tuyivuge nabi tuyiveho wayibonye nta kibazo rero tubwire Lamine Yamal rwose umukinnyi w'umwana ariko ukomeje gukora ibitangaza ugenda agaragaza n'ibitangaza ku gikombe cy'isi Lamine Yamal yongeye gutsinda igitego yatsinze igitego icyo gitego tubiheruka ba Messi ndetse na Pele bakira abana none Lamine Yamal nawe yaje mu bana bato yarayaciyaga mu bana bakiri bato ku myaka ya 18 iminsi 343 yatsinze igitego mu gikombe harya Messi yagitsinze afite Messi nawe yagitsinze afite 18 ariko n'iminsi 357 ubwo bishatse kuvuga ko Lamine yaciye kuri Messi ariko aba bafite kiyongozi wabo noneho uwo bita Pele bamwetse Byerison mwaka w'icyamagana cya 1958 nawe yatsinze iki gitego nita Pele umwami wa ruhago ubundi kuri Rusi y'abasi niwe mwana mutoya watsinze igitego mu gikombe cy'isi nita Do Nascimento bamwita Pele icyo gihe habaye match yahuje Pays de Galles Pays de Galles mu 1900 mu 1958 ahubwo titi ngo rero iminota yagenda kubona hasigaye iminota mike ya kandi Fabrice afite ibyo agiye kutubwira kuri iyi mikino iteganyijwe no munsi watubwira ku ikipe Cap Vert ikipe Cap Vert ikomeje kwitwara neza yari umukino wayo wa kabiri yaringanyije nyuma y'uko umuzanyi wayo Vozinho ko yaho umuzamu Vozinho witwaye neza mama wiwe yaje kumufana nyuma y'uko bisabye mama we yaje kumufana ari kumwe n'abandi bana bashaka kubavukana na Vozinho ngira ngo nago barabana bo ndabimenya ko mama we yari ahari nkuko yari yabisabye bamuhayiza ayishatse kitaraganya ariko ikipe y'igihugu ya Irigwe rero akinagamo n'ikipe y'igihugu ya Cap Vert ikipe y'igihugu ya Cap Vert yaje kubanza igitego ikipe y'igihugu ya Irigwe irisha nk'ikipe nkuru ihagararaho nayo ikipe y'igihugu ya Irigwe rero yitwaye nabi ngira ngo n'umukino wayo wa kabiri yaringanyije match yayo ya kabiri iranganyije nayo ntagirita yari mu busatirizi ntagirita yari mu busatirizi Cap Vert rero ikomeje kwitwara neza agara ikipe amakipe yo muri Afrika Cap Vert neza mu gikombe cy'isi Cap Vert rero sigaje umukino wa nyuma kazareba kizawutsinda bikaba byagenda neza twigire ku ikipe y'igihugu ya Croaco ne yarangiye Croaco de bare kuvuga nk'udufite maka kwagira ngo zandana arazifite ubwo nyine yakinaga n'ikipe ya Ecuador harimo umukinnyi hariya tugiye gatoya witwa Eloy Rum umunyezamu bivuze ariko muri iki gikombe cy'isi arimo abazamu bamwitsa Eloy Rum uriya munyezamu rwose yaciye agahigo yagize save 15 mu mukino nabibabwiye ikipe itari tayari ku busatirizi ni kure y'amaso ibaze yuko ari we mukinnyi wa mbere uwo mukinnyi tumeruka mu myaka yatambutse nawe wagize save 16 so uriya mukinnyi 2014 bamwita Tene sura munyamerika ushatse urakoze save 16 match Brazil atsindagamo Amerika bitego biri kuri kimwe uriya mu cya gikombe cy'isi cya 2014 akoze save 16 rwose none rero hagagaye uwundi mukinnyi nanone Eloy Rum 15 umukino mu mukino umwe eri nibyo ni kukubwira nibyo mugani wa titi zitafata nicyo kibazo kiri kububira cy'abazamu muri iki gikombe cy'isi hagaragamo abazamu bagiye bafite impano bagaragaye be Vozinho gushyamo Eloy Rum n'abadefanseri iki gikombe cy'isi gifite abazamu n'abadefanseri
ndetse n'abazamu beza cyane amakipe adafite abazamu yatangira kugura abazamu hakiri kare ahubwo iminota yadutwaye Fabri Yego. uno munsi ikipe Argentine iraza gukina Eh, match ya mbere Lionel Messi twaye neza atsinda hano hatuye Ibitego bitatu. nawo umukinnyi umaze gutsinda ibitego bitatu mu Hat-trick. mukino umwe yego. ikipe Argentine uno munsi twitega iki ikipe ya Argentine n'ubundi muri iyi ubwo minsi titi nawe buturebera ku ikipe y'igihugu y'Abongereza irakina umunsi izakina ejo nawe butureba mu gihe Fabrice arimo aratubwira ku bya Argentine ikipe y'igihugu y'Abongereza izakina ku munsi w'ejo ngira ngo n'ubundi iyi kipe irakina na Argentine ntabwo ari ya kipe nyine iri hejuru iyi Australia iyo Australia n'ubundi ntabwo byaza kugutungura Argentine Twitege ko iyo Messi kuba ari izamutse buyitsinde neza nanone. neza itsindiye ikipe yewe ndabibona rwose itsindiye ikipe Messi araterekamo ese araterekamo araterekamo rwose. izindi hatiri aratereka harate ahubwo se urayirebera match se Eh. acenge ndayirera no muki urarebera mu kigo nanjye ashaka hano nicara ndi nabatiti Nanjye ubwo ndaba mpari rwose. rwose turimo turasesengura Aba mari ndi kubona ari saa moya. akamace kari gare ko kureba ni match iri buze ikipe y'igihugu ya Norway n'ikipe y'igihugu ya Senegal match byose itsinda hano match yegeranye ryose ya match ira match ya rwose Senegal irahirya Eric Brot Haaland ameze neza Ntari. na kapiteni wa Arsenal Martin Odegaard Martin Odegaard Oscar Bob nawe ukina ikipe y'igihugu ya Norway ngira ngo umva ko ikipe ya Norway imeze neza meze neza ariko na Senegal no match ya Senegal na Senegal nibyo bya binini kuvuga buriya Senegal ako sitwayirenga umufaransa arakomeye Senegal ndayicira inzira yuko ni buriya umufaransa ikintu yatsindisha Senegal yarayishushanya Faransa ku kigero gishoboka ikintu yayitsindishije ni ya ataka iri serie ndi kubabwira ikipe y'igihugu ataka ya Michel Olize bana batemberana abara bakwica ikipe y'igihugu ya bagukura Senegal n'ubundi nitsindwe na match right ta leta ivamo Titi. pe tubwire ku ikipe y'igihugu y'Abongereza ubwo Deborah nawe turebera kuri Thomas Partey Thomas Partey nabonye gucicikana hanze ngo abakinnyi b'Abongereza ngo si bazamusuhuza ariko nabonye barimo barabihakana bavuga ko bazamusuhuza ubwo bitewe na bya byo gufata ku ngufu patari gukekwaho umunyagana Deborah tubwire nimba koko ikipe y'igihugu kamera ko ikipe y'igihugu ya Portugal nayo izakina ku munsi w'ejo ku isaha y'isa moya izamanziriza ikipe y'igihugu y'Abongereza izakinamo n'ikipe ya Ghana Cristiano ari tayari nyuma yuko hari byinshi byagiye bimuvugaho John Neves avuga amagambo abafana ba Portugal bakamwataka n'abafana ba Cristiano ubwo Cristiano nawe ari tayari kuwa ikipe yose yamukorera bakareba ko yagira igitogo yabona mu gikombe cy'isi cya gatandatu ari gukina ikipe y'igihugu ya Portugal izabikina nimo n'ikipe y'igihugu ya Uzbekistan ntabwo mfana Cristiano ariko iriya match ubona Cristiano atsinda ibitego biri hejuru ya 2 reka dutegereze nitugaruka hano reka dutegereze si ibintu bibiri mbabwiye se si ya transfer muri Real na Cristiano ibyo nta kintu ndabivuga muzabimbaza reka dutegereze CR7 hejuru 2 cyangwa kuzamura aho ni ku munsi wo kwa kabiri gategereje ku isaha y'isa 4 ikipe y'igihugu yawe y'Ubwongereza avuga izabikinamo n'ikipe y'igihugu ya Ghana naho ku isaha y'isa 7 ikipe y'igihugu ya Panama izabikinamo n'ikipe ya Croatia ishaka amanota 3 ya mbere nyuma yuko match ibanza itsinzwe ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ibitego 4-2 noneho match ku isaha y'isa 10 match ikomeye cyane izabihuza Luis Diaz na DR Congo ikipe y'igihugu ya Colombia ihuramo n'ikipe y'igihugu ya DR Congo ngira ngo izindi match zo ku munsi wa gatatu Congo yangiragarutse tuzaba tubigaruka mu biganiro byacu ahubwo Congo yangiragarutse ahubwo Debo Thomas Partey iyi nkuru iri gucicikana hanze ngo si bazamusuhuza abandi ngo bazamusuhuza waba wayinjiyemo ngo turebere bijya mbere ntabwo nayinjiyemo cyane ariko Thomas Partey birumvikana kamwe ko ari abazamusuhuza abandi nyine ntibazamusuhuza inkuru yari yasohotse iri kuvuga ngo bitewe n'ibyaha ashinjwa byose byo gufata ku ngufu ngo abakinnyi b'Ubwongereza ngo ntabwo bazamusuhuza kuko abakinnyi bari ku murongo match igiye gutangira bari gusuhuzanya ni ibinyamakuru bimwe na bimwe byaba byatangaje ko ngo abakinnyi b'Ubwongereza ngo batazamusuhuza ariko twabonye ibinyamakuru nka Zamarika zandikaga ngo bagomba kumusuhuza ntabwo bari ko kumusuhuza ni fair play mu mukino ntabwo batamusuhuje ubwo si byaba ari ikibazo
ntago ibyo bintu Byaba ari biterwa n'aho abantu bagenderaho. ntago byaba urusportif Ntabwo- ariko biterwa n'aho abantu bagenderaho. inama ariko Oya, reka tubitegereze turebe. Thomas Partey yakoze Reka tubitegereze turebe. Ntabwo bakanga kumusuhuza. ntago ari intambara yatoje ntago ari intambara igihugu cya Ghana Kurya byo gufata ku ngufu turabizi ko ari icyaha gihanirwa n'amategeko kandi Ni icyaha, ni icyaha ariko ntabwo wakiza n'amahari Arutagikora. y'uko oya se. ni icyaha gihanirwa nawe n'amategeko utagikora so Utagikora. wizeye neza se ko twese tubikora. Wabajije Diakoni Fabrice. Diakoni se wamubajije. Fata ku ngufu ngo aho utagikora nyine byaramugwiriye yarabikoze sibyo ariko ntabwo ari cyo cyonyine n'ibyaha ni byinshi nuko hari n'abandi babikoze bafunzwe hari n'abandi babikoze bafunzwe bakarekurwa mutajya ngo wawe utagikora nawe ngo namwe mwagenda mukagikora abadiakoni se aragikora Fabrice ntabwo babyemera ariko ariko ikigaragara cyo ntabwo bakanga kumusuhuza aho ntabwo mba ni tayari. bashobora kumusuhuza ahubwo bo bakabona inyuma Oya, ubundi ibyo reka Eric uravuga reka kuri cyo kintu reka nyiri cyo nakivuga we na mite nakomeza n'utundi tuntu mfite hano. dore iminota Reka nkoresha amasegonda make. Kuri cyo kintu buriya twagakwiye kuba nyine abantu tubabarira. Yuko buriya n'Imana irababarira nk'uko uri kuvuga ngo ni Diakoni. Kuri cyo kintu ntabwo abantu bagakwiye gufata ibintu bya politike ngo babizane mu mupira. Nimba ari umupira n'umupira, nimba ari politike ni politike. Icyaha gihamwa n'inkiko. Rero ubwo nabo banze kuza kumusuhuza cyangwa wenda bagakora ikintu kigaragara ko baba bamushinja ibyo bintu baba babaye abacamanza bazamusuhuza birangire. Reka nikomereze ku makuru mbafitiye y'igikombe cy'isi. Ntago natinda ni ibijyanye n'amatsinda aho bigeze ubu tuvugana. Bijyanye n'amatsinda ubu tuvugana itsinda rya mbere Mexico irayoboye ifite amanota 6 amaze kwikarifiya. Ni amakipe ahubwo amaze kwikarifiya. Amakipe nyine uko amakipe bihagaze mu matsinda. Mexico mu itsinda rya mbere ayoboye ifite amanota 6, South Korea ifite 3, Afrika y'Epfo ifite 1 na Czech ifite 1. Itsinda rya kabiri, itsinda B, Canada ifite 4, Abasuwisi bafite 4, Bosnia na Herzegovina na Herzegovina ifite 1, Qatar ifite 1. Aya makipe n'ubundi baracyari mu mukino wa kabiri bari gukina buri kipe yose y'igihugu iri gukina umukino wa kabiri aho n'abatarawukina n'abatarawukina aka kantu katuzagatangaze imikino ya gatatu yarangiye ati hari amakipe yazamutse n'ataraza ariko ibiganiro byacu reka kwa gatanu ikiganiro cyo kwa gatanu reka abarwo tuzaga kwa gatanu naho twagasoza mwareka nkagasoza ko ngiye oya none se amakipe amwe amaze gukina umukino kandi amaze gukina andi afite abiri biri kumvikana yuko nawe nyine kandi gakuru mufite se mbere ko dusoza ku minota ayandi makuru ahari nitege Lionel Messi aza gukina ku isaha y'isamo nkuko twabatagarije bakinamo ni kipe ya Superstar ya Austria tuze kureba ako kamaci tukazagaruka turababwira kuri Cristiano mugoroba ubwo kwa Argentine kameme urumvikana kaburi ureba kaye kamaci nanjye ndabamo baye kwa Argentine debo musanga sura bureba kamaci urabukarebera he Argentine Messi Deborah turareba na match Deborah mwese na Argentine Deborah simuramubona Deborah turareba na match Deborah konzi ko ari umufana wa Cristiano Deborah yishe Deborah mumutegereze muramubona ubwo se ndaba ndyamye muri Argentine ameze uko muri comment bezo bite titi comment se abafana banze kugira icyo badutangariza gusa niba badukundisha n'abantu dukundisha abantu oya birakwiye niba dukundisha turi gukoresha yacu jewe nshaka abafana bakatwaretse muri comment nafata titi na Deborah nabakubita match saa moya wera nje na Fabrice nafata match ya saa 3 tukayimanuka kuri YouTube ibyo ngibyo kubitwandikira muri comment ibyo bisabike oya niba bitubwira tuzabikora nk'akazi se tuvuga impamvu batatwandikira se wenda nuko bitarageraho biryoshye se ariko ubwo katurebe ko bazabitwandikira muri comment abafara bacu bagende bajya muri comment batubwira ibyo dukosora batubwira ibibura batubwira ibyo tuzabakora rero ni munyemera ikiganiro cyacu cy'imikino tugisoze ubwo makuru y'imikino peut-être ni kwa gatatu nk'izi saha bazadukurikira right kabisa. Rero ayo no musozo w'amakuru yacu y'imikino wagiye atandukanye tubararikira gukora share mukakora comment mukatwandikira mukatubwira match mushaka ko tubagezaho. Ubundi rero biganiro byacu ni kwa gatatu nk'ibisanzwe izi saha muzabane natwe cyane. Rero ngushimire cyane Deborah
urakoze cyane. Faburi nawe ngushimire cyane. duhure mu kanya. Titi nawe ngushimire cyane. urakoze cyane Eric nawe ngushimira cyane. Ebwe rero dushimira na Joshua dufashije ku buhanga bw'ibyuma. Ubwo ibiganiro byacu no kwa gatatu. Kabisa no Ugira umunsi mutara. mwiza. Bye bye.